Lijep pozdrav svima. Dugo nisam snimao, naprosto nisam imao vremena zbog edukacije, a i mislio sam da ima poprilično tema na mom YouTube kanalu, pa koga vibracija donese na moj kanal i web Moć misli, ima materijala. No, eto, zbog učestalih pitanja kako na coachizima privatno ili u porukama, vidim da je i dalje neosvještena tema ljubav, odnosi, veze. Od ostavljenih, osramoćenih, osvetoljubivih, ogorčenih, tužnih, jadnih itd. Pa i onih koji bi sve oprostili samo da im se vrate stari partneri, te onih koji trpe u vezama ili brakovima radi djece, radi straha od budućnosti. Pa ajmo ovako za početak i osvještavanje. Vi nikada nikoga nećete promijeniti. Promijenit ćete uvijek samog sebe radi nekog drugog, bilo na bolje, ali uglavnom je to na lošije kada pristanete podnositi. Podnošenje je zapravo mržnja, ali zbog odgoja i uvjerenja koje ste kroz život stekli, pristajete podnositi laži, prevare, glume. Zapravo osvijestite ako nekog samo podnosite, lažete i glumite samo vi. Ljubav nije patnja ni podnošenje. Danas mnogi podnose radi materializma, ali onda takvi u vezama moraju glumiti i lagati. Sad, kako se riješiti tereta krivnje, muke, žrtve, patnje u vezama? Nije lako, ali nije ni teško. Prvi korak je da si iskreno odgovorite da li ste zaista sretni u odnosima ili vezi. Ovdje čak možete napraviti usporedbu i sa poslom koji radite. Dakle, jesam li zaista sretan, ispunjen? Nemojte se zavaravati uvjerenjem da ne postoji idealna veza, brak ili posao. Postoji, ako si ga vi sami stvorite. Danas postoje milijuni knjiga, videa, coacheva koji će usmjeriti na traganje i pomoć. Provjerite svoje uvjerenja o self-helpu, New Age-u, NLP-u itd. Sve ono što konkretno vama pomaže i godi, motivira vas, pomaže vam. Naivnost je zapravo ublažena riječ za glupost, zato ne budite naivni. Ako tražite odgovore na vaše rješenje problema, služite se sitima istine. Postavljate si pitanja da li je istina ono što čitate, čujete ili gledate. Da li je to dobro za vas, da li vam to služi. I kad u potpunom miru osjetite odgovore na svoja pitanja, pratite osobe koje vas motiviraju. Uglavnom, u odnosima, vezama i brakovima ne biste smjeli trpjeti partnerova poniženja, torture, prevare, laži. Ne biste se trebali osjećati da morate vi biti osoba koja će vezu održavati, jer to će vas vremenski iscrpiti i oboljeti. Naravno, i vlastiti egoizam u vezi treba znati prepoznati. Zaostavljene, prevarene, osramoćene, vi ste zapravo spašeni, ali oni koji to ne mogu vidjeti, koji pate i vraćaju se u prošlost, toplo preporučam da se ne libe potražiti razgovor s osobama koji ih jasno mogu dovesti do stanja da si sami mogu osvijestiti što je bilo i što bi bilo ako bi bilo. Uglavnom, ako ste ostavljeni, osramoćeni, ne bi vam bilo nikako. Jasno i glasno, ne zavaravajte se. Ne zavaravajte se ni da ćete promijeniti lažljivu osobu, prevaranta, lijenu osobu, nestabilnu osobu. Nećete, samo ćete postati žrtva. Postaćete egoistična, naivna žrtva koja misli da će zadržati lošeg partnera zbog djece, zbog svoje pozicije, rodbine, prijatelja, ali zapravo ste samo naivni ili glupi
Dakle, svi vi koji mi postavljate pitanja o odnosima i vezama, postoje lijepe i ugodne veze i brakovi. I u takvim odnosima dolazi do trenutaka koji nisu lijepi ni ugodni, ali se mogu riješiti. Postoje veze, brakovi i odnosi u kojima se podnosi i trpi. U kakvom ste vi odnosu? Hoćete li vi postati naivna žrtva? Mnogima je samom sebi teško biti iskren. Coaching za veze i odnose, coaching za one koji tek traže partnere ili poslove, coaching za osvještavanje svojih misli. Slobodno se prijavite na mail info@mocmisliš.com. Budite pametni. Eto ga, do sljedećega puta, zdravi i veseli bili.